yes, sumo. Yes, mama, ready. And you may yakin cancer, no. Your my sister Paulina and a day after. You may yakin cancer, no. You better free. Abus chapter. Hey, babe. Sister Paulina, we reading glasses here, China, Hebrews. Hey, madam. Ajenkwani. Tina tet hayan herbal capsule. A drawing tina per what to semi. Me ready a mention glasses. Obroni besi. See clear. No crow. Tina tet hayan herbal capsules. A full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa for Tina tet herbal shop. Hey, now what? Tina tet hayan. See clear. Tina tet drawing. FDA ahwehwem agye atum se eje. For your mamma, Aquaba, Ediva, J. Ghana TVS, so a brasso. Some food why your bobo, no, ya de ever so mocassi, a bokwanso. Eddie, I may just so a dachi hima. Ajua nati afe yemfra sie emfa mamwe na Nana Kwaku Bonsam chopa kase pa akwa magana man netimamufo nyina ese womomodin se Nana Agradaa fumso a wode aye obi biara no ose kotodwegu fom ensa dansa yam osere obi biara wa Nana Agradaa kaseti a wa Nana Agradaa ebuda wa Nana Agradaa ji usike bi wo kwanboni su bia no ose kotodwegu gufomo ensa dansa yam osre obi biara momodin se obepe baabi wona komam ede Nana Agradaa enfumso nyina ede ache no obi biara momodin se ode Nana Agradaa ehunfumso nyina ebeche no se ebeya aban betimi eyi no ewo baabia wo sabre yi ose aban osrawa nanado ene na mamuo ne na manyofo nyina osre obi biara emwa na yentimi enyi Nana Agradaa emfri aban kukumu na okoba se ade oba odi wei ebesua nyansa esanse wakotwiri mu baako ama ne bofo na brown ni kun abeyi no wenso wasa akotwiri mu ama wakodi nefu ama akoma nwotwe ansa no wonya 50,000 Ghana cedis bill enu echi kura no nipa makoma kunsia so sa de kwadu foforo kura asa abano ama sabra ye kasa die oda so atwere aban kukumu enu nti se okwa ba na asa Nana Agradaa mfensua nyansa wenhua nimdie bia mfiri mu dia enye na ono Kwaku Bonsam wapopa nensa efiri ho mesre aban ene mesre yewo fo usubempa sebe Bible say obifuma fache no ewomu say usubempa betima bompaye spiritual amana ba physical against Agradaa ye papa Kwame despite munyina mesre wo mo de mamena yombia omfanche wo mo ye papa Kennedy Japan de mamena yombia omfanche wo mo mummu ni se sebi producer oya akwala onya akwala but yemu ni sa because o can say boom na sebi producer me ka asante kasa me ka Agradaa team yi wo hwe mo prison wa tie asema me ka no o ka say de sebi onye banyansafo sebi tini yi ni sebi o ka no enti dia banenti mesire de bunkotodwe kofi baby adunu senkotodwe mama edin de Agradaa yum biom fanchen ni nyini manamra wenye lesson emano on take it seriously Agradaa and take this one seriously say wenya Agradaa first and last warning enye lesson me na Kwaku Bonsam Ghana for chew obi odi boni adini bia ge na odi naked video no ba ye no omo odi di omatem hwanne ma me ngege hwanne mu nyina mpom chew especially me papa usubempa mesere papa ofa se Kwaku Bonsam one so ofa se me po ase no so permatem mesere chief limam onfana no mra se mi mame ni nya Agradaa sebe oyonko da no da Agradaa no ho obesesa me say
ye market one do we wo ba wo besita totally se wo no wansesa me Nana Kwaku Bonsam me de Ghana bra be shembuto wenye BT sister Ebusia ha na brama kwan ma ye de kase bo no evesi edi ameje so ye da achi hima ajua na te me pacho oye bema na wutie me na hu se niam enko ya me pacho me sisi ye me ya na me honam ye me ya emfa anya no ye me pacho bema die wasa wutimi bo homodin bema die ansa na ye betimi afra mema no na gina wo mema yomu bo modin so be party na tete ba no ni bi na wanonom na niam etimi aye kama oyo ba so na wutie me ayinfie wani edije kas wani edije ye nioma nyina me pacho uti ukoku anu ati ni ye enu nti bomodin so be peti na tete ba no ni bi ne wanonom na eniama etimi aye kama glitter and glow skin care be boa ama hona mani atoso aye fe aye kama hwawri de ye sansa rede de yensere enventu kwa gina organic foods nso eye nua ne papa ewodwa manso a boa mo wapomudin ejina brane nyuma kwa we na so masene ema mitumi edi kase yi ebe so mo na ase kase enkoma production crew makram. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami kebi bincho. Tinatet venicare no. Se wo yusu a esiesie ho e ma ho ye kama e ma wo ye obe mua. Je na ko try she. Thank you. Tinatet Venicare. Tinatet Venicare is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.